Akwanfewanfo ensensem a ekoso ewo omemu no ekwakwakwaye se eye adoso pa eye yehwe ye akwanforanfo a dane da omujan ya kwantempon esu edibone eye nyoma ewo esuma se wo mudia ene seche se esumu ase dwumedie ena dane da wo mu ebedi na nseyintem krampo edie na chese broad daylight krampa na wo mu ebokro no na wo mu etutu eye etum na ekwakwakwaje ensem enam sa ye nyoma we so ama ya hwere eye empenifo bebre ewo wo maimu ebi eye MPs ene wo mo keka won timamufo ankasa na abusuafo ene de amene wo ekasa idem breaking news a ababeto mapuno eso eye se Roberts ana konferenfo akwakọ atake ambulance na oba pemfo awowo mu achese wono ne yese ye ne bre aso a ene sa wo baje na awo a ene no Roberts akwakọ hia wo mu achese ye etututu akoso nanso nyame enche ade ye driver no wotwi ambulance no ene ye maami anachese wo na wo ebremu no wo mu nyina eho eya wo mo ewo eya ayaresabia wo mo eje ayarehwem na enkaboyi chese ye nua bema wonom ene din ede Michael Akrofi a wo ya reporter ede ema UTV form ene de ensem no etu dwa ensem we esiye ewo eye Eastern region na ebusuafo ye nua bema eya Michael Akrofi echirema na ambulance no o ye adwuma ewo eye Akrofi so menya ene ne potem eho ena wodi eye ne dwuma a chese bibi ebesi bia no wonom ena wo mo ebo na mane wono na wo mo efre no na enam se wono so age dwumade na to ne hom se enso mu awiam o dwumade bia wo mo eto ensa ede efre na wo beko enti no bra chese yaresafo no ehwe maami ana chese wo na wo ebremu ana wo mu hu ne se enyoma mu ayedin ede amano anu nti hu behia se wo mo ebe transfer no wo mo tunsa ede frɛ ye ambulance driver yi se won bre ne won bra na meboa wo mo na wo mo ntimi mfa maame no end cop bia ya won pese wo mo transfer ne no na chese wo mo nam kwan so a wo mo ekono ye akomkafo ekokohia wo mo a wo mo tutu eye etu na ebusuafo mo mayenkotie ye papa ye nua bema ye Michael Akrofi ne ensama wodi etu dwan na ye ba ye beto aso Minya medafe meno ekase eyo shenkenya no kura ambulance no number JV 64420 oda so tinkwam nemum na sitem na ye den pa amana na se bia owom no emu ayeden e ma ya refer na fi tete kwasha ban ya sabia ewe kwape mampon de na ba kolebu na ni nyina ene se na himachin a doctor for name before a won mu akuse nya case a oba pinfo a wanyem na wotwe aduasa baako na endu bra so owo ye na so temtem eba ho nti a doctor for ejina so ho dwuma na so da bi eni ayeden eni nto moto nsa efre ambulance driver ne say ono na akuse so menya ne important no na odi ambulance ne edi dwuma eni nti omba na ombefa opinfo no na wonfa ne mbra kofobia abanya sabia na ometoa ayahwe eni awo no so enti ambulance driver dey pini esan so wadi nfi akantam say so mo eyemo o fene dwuma so be ya and say or they said ya reform ya de mayedin beto ambulance no de o makọ be ya ese pata no makoto ma ya ehwe so enti otimu pampan ekọ akuse abanya sabia ho e ma omo de obeya wafa yefuru no eto ambulance mu na atese nani eda kofobia hwi yetwem ewo so menya atese wasi kwan so a fi so menya eba edukrum ekwapem no kwan no kwani nyame omo mafaso nim se so ye kov ena enu achi no krampo no kwaye ewo kwan nchen bebre se onim se akomkafo afa saa kwan no ho akonya ena o makohye ho no ma wonam kwan so oba wasa no a aja ne light titita yi ena se so moto touch light to kwam se onjina enu nti ambulance driver ne hu se akomkafo enu nti wanfi ena ye so ena obeti aso no de mikako eni so mo tani tu mu ma boba ne nam mfense mu ende ni ti hu ne kon hu enya asam ketwa enti tempa na se so obo modin ana ko pake wo baabi na sabre na ehyen bi edi machi nke sa ehyen ni hu se etu akasa ma nyema papai no ena mo to sa efre posifo a wodi omdwuma kwapem mampo hono ni so menya se nyesi wo kwanso ni ntomo mba ntomo be du ho no na akomkafo no agane obi ni se opinfo a oda ehyen mu ana yade ana se na wo ma ye din ama na omo ni tukwan na omo na Roberts ni to kedie na omo hwehwe wa ambulance mo mko tutuo edigu ambulance ni so
yehu am Roberts na no wobetoro the sayo ne kasama former police patron e we few months ma Sergeant Francis Gomado to chenkomo wa semi hu Moses bia say no crest no ye no na me no e kasanya de a omonsa so bia page ana so ma chi bia e wa semi hu na mo mutempa na domfo e bo aposifo mo de nipa beni me chere ambulance driver ni oba no dem no e de omoko totekwashi aban ya sabia nya me cha de oba no a doctor for mo ho e gina no sashe no omo hwe ni a ono okura ehyen no so a we prepare to akeka ni tiri ho ne ne kon ho ene ne honam bia ni mu no na eni ayedin eni tino ma refer no posifo a wonu mu duma se krobo e na afi so menya ene ekurapem adukrom omo hye nhwoma so den e wo sadie ho san say posifo kwa bisi eye omatan ye e wo sa kwan no so wa no bi ni ba bi omo fa ya omo kosi posifo achi na omo kodi nyamna sam kofa ni to mo digu eye ambulance driver so ni nyina nhwemo posifo eye na omo chi obi a anhum mu aye bi e wo mu bia no ye ba be dan ya hwefo ene etiefo amane bono asi na Ghana for say ene ode na ma ne bono atu eja ede ema ye etiefo na say na omu ebo eban anase nipa chese wo daka mu a ye de ne kwa yare sabia ambulance twam hwenhwen kan nim sanka akromfo de nka ambulance de nka mo de ye den na so say de eno na wo mu ani esiso na ehun be nya pa ye say ye security no ebema emu aye tight we enye ye nyoma mpanifo ene aposifo ebema mani ada ho se bia ye miaye bia ehun be nya sem wo mu be gina ahwe se de be ya akwamukafo yi wo mu nto nhye yetimamufo so ebre bia no etimi ahwe na ye de yetimi aso ano anya sade a dane da ye beti eye owo nanso nyame ncha de se dem di kan no ye ambulance driver ene maame anachese wo na awugie mu no wo bia eho anka abusuafo ha ena mede ye nsem no ese se won subscribe to channel na ye follow yen ewe ye IG page ene Twitter page so ewo @atuma_gh_ekriskapa ene mede dasene ye besan edi ehia ebi makramu